Isisumsindo yomnxusa begcwama kwa-Abit elisolwa ngamanga. Sawubona kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje kubingelela yini Mathinto Acosi intombi zomqamela amahla abanye baqamela imali thiboza. Ngana wethu ngoba usuku lokuqala lancotho ukulungela upress subscribe button share phinde comment ukhuluna khonke uma subscribe like imali khamba so senze ukuthi kube wena oqala uthola notification uma sikufakela i-video phambili ngani zakwethu ngabe umdala la ekhaya uyazi uzihlangana lapha na we-comment section ungakhohlwa ukulike ungakhohlwa upress button like John lapha uphi channel yakhe hamba phambili u10 njalo kuphela kwenyanga siqinisekisa ukuthi umnenengane sebhenki ibona wena nabakwa YouTube igcwama elisha elidalule ukuthi qashwe abakwa-Abit ukuthi libe hinxusa la khona kube sekusuka umsindo enkundleni zokuxhumana niyazazi inqwele madoda njengoba ke unama Red Nation kunawo ke ama Blue Lion lapha ke enkundleni zokuxhumana abanye bayadefend abanye bayashaya njengoba ke ama Blue Lion bekufanele abhoke abeke esebhoka esethi cha khona umuntu esajabulela eyobunxusa ke ama Red Nation bese defender wathi kufanele ajabulele eyobunxusa ngoba ekugcineni kwakho konke uthatha impahla mahala phinda kuholele futhi ithatha mahala kubeke sekwenza umqondo kubantu abaningi kwacaca ukuthi ke Blue Nation useshaye own goal lapha ke ngane zakwethu ngiyafisa ukuthi ngizivo lakho malana nayo le ndaba yomnxusa begcokama lapha kwa-Abit silibonga eligcwama elisha ngendlela elenze ngayo ngoba nalo livezela ubufakazi bokuthi ke aliqambona amanga noma alibasuweli abakwa-Abit emva kokuthi sabalala phela kuyindaba zokuthi igcwama elisha liwumuntu ogqoka kakhulu lapha nakwezengezo liyayiqona Abit uzokhumbula ukuthi naphambilini yake yasabalala indaba yokuthi lalethelwa isipho sakhona lapha kwa-Abit igcwama elisha ngada wethu ngaphandle komusho isikhathi sakho angizuvo lakho malana indaba hlala lapha kwe-comment section ungakhohlwa ukulike ushare uphinde comment ukhuluna konke ungakhohlwa ukusubscribe danko